Yes, Top Kivu rero turagarutse nanone. Tugarutse mu makuru agezweho none ahangaha. Bakunzi bacu, mumeze neza cyane. Reka nizere ko mumeze neza cyane aho muherereye ari hose. Mwegereye ino rero mbahereze ku makuru atariho ivumbi. Ubu tuvugana itsinzi itashye ku ntare za Sarambwe. Bigenze bite rero kuki njaka ka mwanya igitaraganya kugira ngo mbagezeho zino update inkuru ishimishije abakunzi biza Sarambwe. Ubu tuvugana nanjye murabona ko meze neza cyane ndi kuri swaga za danje. Kabisa amakuru ndayazanye. Amakuru rero aragira tuti ngwiki mitamba utuvugana hatambiwe abasirikare bench ba coalition bagize gutya bashaka kujya kwataka. Ibintu bibabayeho nishyano. Ni ibiki rero bibabayeho? Ndaje mbikubwire byose. Inkuru yari igiye kumvikana ari mbi cyane kuri General Sultani Makenga. Nanone bari bongeye baramugambanira, bari bongeye bashaka kumutega igico. Ndaje mbabwira iby'iki gico n'uburyo ki intare za Sarambwe zikivumbuye zikaba zigikemuye mu mwanya muto nko guhumbya. Bigenze bite rero bibereye hehe? Ibyo byose ndabifite muri aya makuru ndaje mbikugezeho neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Hanyuma bakubise umudede hano hakurya. Bantu banjye reka mbabwize ukuri, ibintu byagoranye abasirikare ewana sha bari gupfa umusubirizo ku buryo bukomeye cyane. Narababwiye ati jewe ikintu nzajya ngerageza kubakorera, nzajya mbahereza amakuru y'ukuri yo kwizerwa, amakuru aturuka hariya rwose imbere ku mirongo y'urugamba. Hanyuma ndababwira kandi ko ahitwa ni Rwiko, ni mu bice by'ahantu bita za Kariki, anga ni mu bice byo mu Minembwe, hari n'umugezi hagati aho ngaho. Nanone coalition yongeregira gutya igeragezayo ibitero byari bigamije iki rero nabyo ndabifite. Intare za Sarambwe nanone ahantu bita Karinamabenga ndetse naho bita ku Mugeti, ahantu hose bonge bahagerageza ibitero. Mbese Kivu y'Amajyepfo yose iri kwatakwa ku buryo bukaze. Ariko reka mbabwize ukuri nanone coalition iri gukinagira kibuno mpamaguru aho ngaho ni mu bice byo mu Minembwe muri za Mfizi na za Mwenga, ntago turageza Uvira rero amakuru ari guturukayo aremeza yuko igisirikare cy'u Burundi gisoda rwose bacitse intege bavandimwe, bacitse intege mw'abantu mwe, ibintu byabacanze ku buryo bukaze cyane. Hanyuma rero ndabashuje kandi bahaye ikaze, mwegereye ino mbahereze ku makuru akomeye cyane, amakuru ku buryo burambuye. Ngiye kuyarambura neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Njya nkuko mubibona murana ko ndi jyenyine, fisi rero byabaye ngombwa ko abadahari yagiye mu zindi gahunda. Ubwo ngubwo isa ku isa bikunze mushobora kongera mukamubona hano kuri mikoro za Top Kivu News. Ariko mu gihe adahari ndahari nanjye gatanu kuri kagenzi kako, kandi ndabizi neza cyane ntago irungu ryabica, kandi Pacifique ahari neza cyane. Simubizi ko mbakunda. Reka rero twinjire mu makuru mu buryo burambuye. Reka duhere Mitamba, hatambiwe abasirikare b'Abarundi, hakaba rero habereye ibitambo bikomeye cyane. Hano muri Mitamba hamaze iminsi hatakwa na coalition. Hamaze iminsi coalition yose yataka. Urumva abasirikare b'Abarundi hataka, abasirikare ba Wazalendo na FDLR hataka, abasirikare ba Angola hataka, n'abasirikare ba Tanzania ndetse n'abacanshuro nabo baratatse. Nkaho bidahagije, abasirikare b'abanya South Africa baragaragaye, nabo hagaragaye imyenda itari yabo, bari bambaye imyenda itari yabo ya FARDC, ariko hagaragara ibyangombwa byabo, ibyangombwa byabo rero nibyo byagaragaye igihe bari barashe barapfa. Murabizi intare za Sarambwe zirasha abasirikare zijya kubasaka, zirabasaka zirebe niba nta kintu bari bafite, zireba aho bakomoka, ni bantu ki, ni bande, gutyo bamenye nyine ngo niba bishe n'umukoroneri bamenye niba ari umukoroneri, niba ari umuki, gutyo. Ubwo murabyumva abantu murakuze ndabizi, murabizi abeshi muri mwe muranabindusha, niyo mpamvu mujya munkosora cyane cyane iyo bigeze ku bintu by'ururimi. Rwose nanayisegura ibintu bijyanye n'ururimi rw'ikinyarwanda. Ni icyanjye nakivukiye muri ko sometime, kubera ahantu navukiye biterwa. Hari igihe ntabivuga neza cyane, mujye mumbabarira, ntabivuga nk'uko mubikeneye cyangwa nk'uko mushaka kumva ururimi rw'ikinyarwanda muri rusange. Mujye mumbabarira kabisa, ukuntu nibeshyamo nkabivangavanga, ariko nta wundi mutima mubi cyangwa wo kubyangiza, nuko bigenda bicika nyine mw'ubwo buryo. Ariko ndimo kubyihuguramo neza cyane, vuba ahangaha ikinyarwanda ndaba nkitomora neza cyane gatanu kuri agenzi kako. Hanyuma rero ahangaha M23 twari tukiri muri Mitamba, ubu tuvugana imaze kwatambira abasirikare b'Abarundi. Reka ngerageze mbabwire umubare banyandikiye.
abasirikare barenga hafi 16 bagaragaye bishwe ku urupfu rubi cyane hano mu misozi ya Mitamba. Bivugwa yuko bimeze nk'igitambo cyatambwe n'abantu batazwi, ariko kikaba igitambo cy'amaraso y'abantu b'abarundi. Mwoka byaramo angahe Intare za Sarambwe zatangiye gukora ibikorwa navuga ko ari icarubozo rikomeye. Nta kuntu wakica umuntu bene kara kageni buryo nabonye ari amafoto babarasha ahantu habi mu mitwe, babarashe mu nda. Ni ibintu bibi cyane kubireba, biteye n'ubwoba cyane. Ariko urugamba n'urugamba, kandi murabizi isasu aho rifasha ari wose risigari gushahuye pe, risigari kugiriye nabi. Sindaraswa cyangwa ngira umuntu wanjye araswe, ariko amakuru nirirwa nkurikirana n'amavideo nirirwa mbona, ni ibintu biteye ubwoba cyane. Hanyuma ntagarabo gusaba hakubitiwe, byateye ngo ubwoba bukomeye cyane. Abasirikare b'Abanyangora bari bafite gahunda yo kuza kwataka, bakaba baheze mu nkengero za Mitamba, bakaba bananiwe ubwataka. Gusa bari kureba nayingwe n'abasore b'amadubu ndetse n'Intare za Sarambwe ziri hakurya ku misozi ya Mitamba yegeranye naho abo basirikare b'Abanyangora baherereye. Amakuru aturuka ari yaravuga ko igisirikare cya Leta FARDC cyasabye Tshisekedi gukoresha drone mu misozi ya Mitamba, kuko ari imisozi iri strategique, kuko ari imisozi iri hejuru ituma ngo batagera ku cyo bashaka. Ubwo icyo bashaka ni ugufata ibyo bice no kwica Abanyamurenge bari muri biriya bice. Kubw'izo mpamvu rero hasabwe ko hagomba kuzamurwa drone ziri hagati ya 10 na 16, zikazamurwa icyarimwe zikajya kurasara mu misozi ya Mitamba ngo zikarasa twirwaneho. Nabo bababwiye ko icyo bakoresha icyo ari cyo cyose n'ubundi kitababuza kuguma mu bice barimo, kandi barakoresha uburyo bushoboka ubwo ari bwo bwose bwo kwitabara no kwirinda. Ubwo gahunda mwayumvise, niba twirwane isigaye ivuga utyo iriyizeye, ifite n'igikoresho. Ntabwo byoroshye. Reka iyo ngingo tuyiveho, tugaruke hano gato bita ku Mugeti, tujye naho bita ku Ndondo, naho bita mu bice bya Murambya. Yego, angara amakuru bagiye bamatuno duce rwose singiye kubabeshya, ntagomba ntuzi kuko ntagomba natugezemo, ariko umuntu tuba tuvugana uhazi uhatuye aba yagiye amakuru akayampa ibice ariko akayampa akama yo mu gace kamwe akama nayo mu kandi. Hano rero bita Murambya, reka tubariho duhera, ni hafi naho ngaho n'ubundi za Mitamba na za Mikeke iyo ngiyo ndetse na za Bijombo. Ego, angaha tugaruke gato tubanze duhera inyuma gato aho bita mu Bijombo. Abantu muhazi neza cyane kundusha, mujye musobanurira neza. Angaha rero hana amakuru y'inakiriye yambwiye ko habereye ibitero bikomeye cyane mu masaha y'umugoroba ejo, ku munsi w'ejo, ngo ndetse nanone ngo bigejeje mu masaha ya za saa 4 zishyira saa 5 ngo urusasu ruratangira. Humvikanye infiltration z'abazarendo na mayimayi baje kwataka ahangaha. Baza kwataka ni mayimayi za Ngoma Nzito, muramuzi neza cyane, abarizwa muri kira gice cya Kivu y'Amajyepfo, cyane cyane mu bice biherereyemo Abanyamurenge. Uyu nguyu Intare za Sarambwe zihora zishakisha kwica buri munsi ariko zikamuhusha. Ngo batatse rero, ariko twirwaneho igize gute, imaze kugira gute kubikemura ndetse no kubihagarika. Ubu tuvugana haratekanye, ariko bivuye aho ngaho Bijombo byerekeza Murambya. Ngaha Murambya naho niko bimeze, hona n'ubu ruracyahinanye. Naho bita ku Mugeti nantu hari na defense z'abasirikare batwirwaneho, ngo ariko zikomeje gushakishwa na drone hafi rwose, ngo kugira ngo baharase ku buryo bukaze. Reka aho ngaho naho tuhave, reka tujye aho bita ku Ndondo. Ku Ndondo rero hari Ndondo, ni Ndondo ebyiri, hari Ndondo ngo ya Rurambo ni Ndondo ya Bijombo. Ni hari Ndondo ya Rurambo ni Ndondo ya Bijombo, sinzi ariko ndumva ari uko nguko yamwe tujya tuvugana kambwira. Ahangaha naho rero ngo hari ikintu kidasanzwe cyabayeyo. Iki kintu kidasanzwe rero cyabayeyo nta kindi ngo usibye ko ngo hagaragaye abasirikare bishwe urw'agashinyaguro b'Abarundi, ariko nanone haza gukorwa igikorwa navuga ko ari igikorwa giteye n'ubwoba cyane, ngo cy'abantu bashimuswe ngo bakicwa 3. Ngo harimo umwana mutoya cyane utaruzuza n'imyaka 9, ngo n'undi mubyeyi umwe ndetse n'undi musore ngo wigenderaga mu muhanda. Bakaba bafatinwa hamwe
bakicwa n'abasirikare b'abarundi, maze utugara tw'abanyamurenge birirwa muri Amerika bahaza ibi, bahaza amafiriti, bahaza amata, bahaza ibiki, birirwa bagura ngo tuje gushimira Neva. Urashimira Neva ari kwica bene wanyu? Nta soni. Erega Neva yego wamushimira da, ariko ari kugutabara ibintu bigaragara. None se abasirikare be ko bari gushimuta abantu ntacyo bakoze bakabica, utekereza ko abasirikare ba FDLR bakihuza n'abasirikare b'abarundi, mugatekereza ko abasirikare b'abarundi bazakomeza kuba bazima nk'uko bari bazima? Ibyo birashoboka? Abangu ntawe uzirika ihene mbi aho inzizi ziritse. Kirazira birangira zose zibaye iki? Zibaye mbi, zica ibiziriko zikajya kona, zose ziba mbi. Niyo mpamvu umunyarwanda aciye umugani. Bisubwiwe iki rero? Bisiguye ko n'abana basirikare b'abarundi bamaze kwandura ya virusi, ya kanseri ya kijenosidere edoroje mbi cyane yo kwanga abaturage bo mu bwoko bw'abatutsi. Ibyo ngibyo niko bimeze mu gihugu cy'u Burundi, bwo n'amoko na n'ubu aracyahaba. Gusa hano mu Rwanda icyo mbikundira byo mbona byaramaze gucika kera cyane, byaragiye byajyanye n'ingoma yari iriho cyangwa se yahozeho ya Juvenal Habyarimana. Nubwo nabonye umuhungu warimo ashaka kongera kubigarura, ariko ibyo byo ubwije ukuri ko ari inzozi zazindi umuntu arota, ariko nizigire gute, nizisohore kuko ashaka kuza hafite ba nyiraho kandi bahakunda, kandi natwe twese turabakunda. Ntabwo ibihe twavuyemo twabisubiramo. Cyo ni icyaha kinazira rwose, kitanashoboka, kitazigira kinabaho rwose. Anga rero abasirikare b'abarundi nibo bamaze kwica abo bantu, nibyo nari ndi kubasobanurira. None abanyamurenge bari bibera muri Amerika bakajya kungaho ngo turashimira Neva. Kuki wahunze Kongo? Wahunze ujya hehe? Kuki utahagumye ngo umushimire uri muri Kongo? Ubwo ni basi yo bikora abantu babo minembwe, bakifata ka video bakavuga ngo turashimira ngo Neva uko yaturinze ibitero ngo bya mayimayi, akaturinda ibitero bya Ngoma Nzito, akaturinda ibitero bya Wazalendo na FDLR. Ntidupfe. Hano uraza uvuye muri Amerika wahaze za yahurutazi ibiki byose wariye, umaze kumva baye umusore uraje ngo muzaniye gift Neva. Cyase undi bari abantu bahagararira bayi banyamurenge, mumbwire sinzi impamvu karaka video nkomeje kujya nkibazaho. Bari abantu bahagarariye iriye tsinda ry'abanyamurenge, bahagararira abanyamurenge munkurikiranye amakuru ya Masana. Bari abantu barabahagarariye kugira ngo bajye ari abisiri bange mbone namwe mwatuje kweri. Ntago mukwiye gutoza abantu bari kuza, bari kwicwa kubwuko bahazi ibikoma, bahazi ibiki byose muri Amerika, bakajya gushimira bari kubica abicanyi ngo barakoze kubarindira umutekano. Ubuse bano baturage kuki mutabavugiye bo ko bapfuye? Nabo barabashyira kuri M23 gusa. Icyo mbakundiye ni kimwe, ibi ngibi babibonye nyuma yo kubibona yuko yishwe abantu batatu b'inzira karengane. M23 nayo ihisi bakuramo abatari bakeya cyane. Erega buri abasirikare kwicana nta bidanje, nta bibi birimo, nta n'icyaha baba bakoze kuko baba bahanganye. Kandi umuntu umuhanganye wese ubonye uburyo bwo kumwikiza wamwikiza nyine akakuva iruhande. Rero abasirikare bo kurwana ni bisanzwe, no kwicana nta urega undi. Ariko umusevire iyo byaje mu musevire babyabanye bibi cyane. Umusevire ntiyakurwanyije, ntiyagize ati uramufasha uramwice kwere. Sirikare b'abarundi mwabaye ute? N'inzara musaba ibyo kurya Neva baha ibyo kurya, cyangwa mubwire intare za Sarambwe mwiripoting nukuri, mwiripoting mureke ko batabagaburira. Ntago ari mwe bambere babagaburiye aho kugira ngo mwice abantu basi. Cyangwa ugende wica umusirikare wa M23 niba unyotewe amaraso yo kwica, ugende wica umusirikare wa M23 ubundi wumva uruhutse. Ariko ntuyica umusevire ngo wice umuturage mudahanganye. Ni bibi cyane rwose kwica umusevire, ni nko kuzo kanyica pe waba umuhohoteye. Gusa njyaho kugira ngo wice ubuzima bw'abantu benshi waza ugatwara ubwabo benshi bukarokoka. Ariko ntutwara ubuzima bw'umuntu unsize. Kuko buri abatanu bapfuye hagasigara umwe afazari hapfa umwe batanu bagasigara, kuko abo batanu bashobora kubaka abandi benshi, nawe ukazagera igihe ukongera ukabavukamo. Niko bimeze n'ukuri. Aho uyanga abantu benshi bapfe wapfura umuntu umwe abandi bakarokoka. Rero bano basirikare b'abarundi ntago bari bagakwiye gukora bino bikorwa by'ububwa, bino bikorwa biteye isoni bibi cyane byo kwivugana abantu. Reka tuve muri ibyo bice, reka twigira ahantu bitarwiko. Anga ni mu Minembwe.
mu gace kitwa ni ku mugezi witwa Rwiko, umuntu arimo ajyaho bita Kariki. Hari abantu munkurikiye muhazi. Ahangaha rero sinzi ngo intera irimo inganite, kuko ntago nagerageje kumubaza intera yaba irimo uko ingana, ariko mwakabyaramo aba basirikare b'abarundi ni ba Rwiziringa. Neva bivuze ukuri avuga ati iyo tutaba muri Kongo Tshisekedi ubu ngubu Kinshasa barayifashe. Niko kuri pe, ntago yigeze abeshya. Uno mugabo ntigeze amubeshyera, ntago yabeshye, niwe muntu watindije ino ntambara yose kuko M23 akaba yarageze Kinshasa. Kuko abure abasirikare b'abarundi nabo bazi kurwana kandi bazi strategy zose zishoboka z'urugamba. Wibuke ko Neva abayeho nk'inyeshyamba nawe kera rira shyaka rya CNDD-FDD riri ku butegetsi. Uburyo ryafashe ubutegetsi abeshi muri mwe murabizi, uburyo bagiye ku butegetsi murabuzi, mbese bamwe na bamwe muranabindusha. Rero Neva kuvuga yuko yafashije Tshisekedi akaba yaratindije M23 ni ibintu byumvikana bigaragara. Muri make rero Neva binavuga yuko yafashije Tshisekedi, ibyo ni ukuri. Reka tugaruke mu mujyi Uvira rero rwagati. Mu mujyi Uvira rero haravugwa iki? Mu mujyi Uvira haravugwa inkuru mbi y'abasirikare 8 bishwe mu ibanga rikomeye cyane hatamenyekanye cyabahitanye. Ushobora kwibaza ngo abangaba kandi bazize iki? Kandi abasirikare bazize iki? Bazize inda yabo, bazize kujya kwiba, bajya kwiba umuturage wifitiye intwaro, guseba ibyo umuturage udasanzwe. Aho uzi kujya kwiba ugasanga umuntu wiba akurusha ifunzo, akurusha imyitozo, akurusha gukoresha neza intwaro. Ewane yabarashe arabarasa 8 bose agarika ingogo hariya z'abasirikare 8. None kugira mu mvurwi ikiciro byari biriho yabisha amaze kubicara n'abijyanira bashyira ku mihanda. Gusa nubwo ubu ngubu nawe yahise ahunga, ariko yatanze isomo rikomeye cyane ko abasirikare b'abarundi bagiye bakubita ibisambo, takubita imbwa byorora imisega. Rwose niko kuri, ko nukuri rwose. Kuko bana basirikare b'abarundi ntibumva. Si ubwa mbere bibabayeho bicwa bagiye mu gikorwa cyo kwiba. None barongeye barishwe bagiye mu kindi gikorwa cyo kwiba. Bagiye kwiba no muntu rero kandi nta n'amafaranga yarafite, kuko bamuketseho gusa. Bamubonye ngo mukabara ari kunywa cyane, arangije bagira ngo afite amafaranga baramukurikira. Ntago byoroshye mwakabyaramo. Ubukene bumeze nabi mu mifuka y'abasirikare b'abarundi. Abasenga musenge mu basengere. Hanyuma nababwiye ukuntu Sultan Makenga rero bamuteze kugira ngo bongere bamwivugane. Hano bari bakoresheje maneko zabo ngo zineke Makenga ngarajya hehe ngo n'umunsi arakora ibiki buri kimwe cyose. Bari bagize gute, bateguye buri kimwe n'ikigomba kumwica na drone. Ariko amahirwe yaje, intare za Sarambwe zase zisobanukirwa neza cyane abantu bari gambiriye kwica Sultan Makenga. Makenga urugendo yari afite atarusubika, icyo gitero kiburizwamo gutyo birangira atageze gute, atarashwe. Ariko n'undi byari byageragejwe, ariko ntibyashyizwe mu bikorwa. Reka nirinde kubivugaho byinshi kubw'amabanga y'intare za Sarambwe, mbe mbicecetse. Hanyuma ikiza kuratangazwa n'intare ndaza kuza hano kuri mikoro nkibabwire, ndetse nandi bakuru ndibuze kubimenyaho. Ninza gusanga afite uburenganzira bwo kuyavuga yose ndaza kubivuga. Hanyuma reka mbibwirire ko muri Masisi M23 yongeye kwakora ibisa n'ibitangaza. Ikunkumura cyitwa aba FDLR papa, ibakumura mu mashyamba Rusamambo hano muri territoire ya Warikare. Rwose namanuze ahanye imbibi. Shewana babarashe ku buryo bukaze, ku buryo buteye ubwoba cyane. Induru ziravuga. Ndavuga ngo ni nko kuvuga ngo inishyano ryaguye rwose, ibintu byahise babira bibi cyane. Ewana bakubiswe ku buryo buteye ubwoba, ndetse banabafata amatekwa. Mu bigaragara byo Renare za Sarambwe ziri mu kazi gakomeye cyane. Iwarikare bazengereje abazungu. Mwakabyamwe amakuru narifite yari menshi. Hanyuma munyemerere tube dusubikiye ahangaha yangaya. Mukanya ndagaruka mbakubita amakuru muri Warikare na Gisangani byahabaye. Babwire ko na Tshisekedi uruzinduko yari afite rwajemo ikibazo gikomeye cyane. Reka dusubire tuhurire mu yandi makuru aza kuba ari imbere. Ndabakunda cyane, Imana ibarinde. Bye bye.